Lang film milong. Benar dormo. Benar. Dormo tapi sungguh. Iyo kita ko na dormo. On sini. Asing mana? Kende bato ta kina dormo ni minta sa awati sena kende rai. Kedere rai. Okay. Dormo kene. Ah, Dormo kene. sena. Dormo kene. Ke bakai rai. Kero sana kero rai sama kangan matua. Matua? Iya, oh, may una pa matabagal Kami rendi dormo. What is a dormo? Dormo is a man without the beard and strong like a man. Okay, set. Mela delem. O deve ro na turang ruwa re dormo. The best is growing his beard and want to be on the what you call the Guinness Book of Record. Iya. To take past the Sarangi, was it? Sargent Singh. Sanjit Singh. Sarwan. Sarwan Singh. Iya. 2.65 meters long beard. So the Messi is growing his beard Iya. to take past Sarwan Singh. To break the record. No, this is a record from this fella, Sarwan Singh, Right. the Canadian resident. Alright. This is how it measured, eh? Iya. 2.54. World's longest beard. Oh, 2.54. 2.54 meters, Iya. the world longest beard in the world. Right. Ikaw lipas na kaya? Ken. Nakayagod ka ba? What man you want to be used? Mo ka na bang bulang-bulang ninggel eh? Mambulo-buling ka lang kasi kinanak kutinitana. Aku tinitana na kokorotis na may Yo wala saranga tumbola. Yung sarangan na hydrocomplex. hydrocomplex me tinina may masi. Hydrocomplex. Yuki wala nga. Sama ka. Iframe bala roka. Hey, bulunaka. Lemeki. Iya. Sangka-sangka balu bola belakang. Eh, ano na tol? Iyo. Ano ba sabi ito ka naman Don't put the hydrocomplex on the beer only, Iya. but because it will suffocate. Iya. So Put bukit din it naman muli. inside, because inside Yeah. the roots, Iya. the beer will grow. Ano na? Ano na wais sa lusa? Sino Mula na biya ako, mula tato na korona ng gumu. May Maduata. All of us, Maduata? Iyo, Maduata. Okay. Mere Rosi Ali, Right. God bless to each and everyone who are joining today. It's a very nice day. Yeah. Be punctual to your activity. Yeah. Be Fruitful. manufacture. Iya. Be fruitful Yeah. and be obtaining and maintain Iya. the healthy. Drink a lot of water Yeah. and be smilist Iya. to the people around you. Be good to your neighbor. Yeah. Smile mata to the camera. Absent. So mo na turang may mura na ka na Zen Shopping Center na tao town. Right. Eh, dumayan to ng bilang ko na. Oh, hammer down. Where? May tabo. Oh, wawa. Yung lera daw mo, ano binaka na muna may takan ni Waisel Ewan Risaw. Eh, ano na ko bi? Ano binaka na tala na Methodist High School. Eh, ano mataka ni Bing Karabi ni Kwa. Bulunaka. Pero bitaw ka sana. Iya. Ikaw TJ yan mas screw. Iya. LM49, wherever you are, we Yeah. are. Yeah. You're tuning into us. Iya. Good morning to you. And also this song is dedicated to Watinay Ilikas. Yeah. Not forgetting Eparamaratu. Right. FSC. Right. Geng ni Musundo Bungo. Ba. Ndrebe Lorindo Bambibinga Rarawai Mba. Right. Not forgetting Reapi Masau Westeri. Yeah. John Bainiwa to Tebita Emily. Yeah. Samisoni Bainiwa Bodating on a GS 534. Right. All the way from Ba. Ano wala usar dito kan naman tayo pagkatapos bisigan ni Kuya. Kito na para talaga bikyo na kada sa mga tabi uni. Eh, ito bulunaka may maramatao. Yeah. Signa. Yeah. Very bulunaka. And very good morning to you. Bulunaka. Yeah. And ano bulunaka ni may sanira ines sanira. Yeah. May buna ilavena. May Correct. kawaw. Bulunaka may kovoma. Yeah. Kovoma may kami. Yeah. Bulunaka sel may buma. May bitawa bulunaka. May matay island resort. May way ba? Yeah. Uy. And may kikit kumama. Ito ba yung mga to? May geledi. Yeah. Bulunaka. Right. Usar mo may mas matabi uni. Right, on my. Malala man na nga. Mo tarong may dami na. Oyo, la boleh oleh da abay sa nama. Oli na tungain na. Ibida ambay numuchi umay sa nama. Apa ang bayo tumayin na. Okay, talo tayo na tapos sa teori na may ma. Ende chiyo ebe CEO.
Ato may lewat tu may masa yang ngama. Iya. Iya. RR Sarauta. Iya. RR Sarauta. Balata amasin naman siya ito man ang taman nuha. Iya. And dotan in dondo and dia ada bulan-bulan. Right, Sina. Auto nang anda kasi ito titi matumi mautung kasi sa hala ka rin pistong kasi. Iya. Ito no ngayon. Pumilisa. Iya. Siya nga mo ilaw. Balata yo mula na punta ka mga Okay, this is a story about three pedestrians. Iya. Okay. Ito lunalo ni Bonua. Iya. Three pedestrians, they were telling story to each other, but Yeah. their mother and father, they are brothers. Iya. So they are treatable. They are fighting, but fighting with stories. Fighting with the story. Iya. So nobody wants to lose. Yeah. Nobody wants to ignore. Right. Nobody wants to share anything that does not belong to their society. Right. So they are punctual to their storyteller. So Yeah. nobody wants to growing up or No growing one down. wants to tell the truth. Nobody wants to tell the truth. Yeah. After that, they pray. Right. Which is like you. Everybody. Sakit. Then this fellow was talking about, Liku belawa yanra. in our church. Okay. One lot to it. I want to tell you we are not deaf. I want to preach in front of you too. So from there, this fellow was there in the society. Was telling this too. You know what? The bigger the church. The first challenge. Yeah. The biggest Yeah. And the small. church in the Fiji Yeah. is in the village. It's in my village. Okay. How long? How big? Yeah, Habib. How? Yeah. And he said, you know what? Yeah. We take when the preacher, Yeah. when preacher's preaching up there, Yeah. five speaker, Yeah. Oi. 2 beside the preacher, Pedestrian. 3 in the middle of the church. The preacher carrying two. Carrying itu mewale. Mama tahu pa ya? May nabuno yung tabi tukin on tani bunaw. Yeah. Eruan tabi tukin na. Lama-lama di ba tu? Tolu. Oi, three. Tolu. So that can reach the Turera. Uy. Nabuno na okay na. Mana katumalim. Iyo, korto sabi talo ino nga when they telling story. Tumat salay. Iya. Mbalamu. Iya. Lama-lama di ba tu tukin en total na speaker. Oi. Meron ni rongo do Turera mera. Right. Ni bunaw may norto na speaker may dake. Yeah. Seniado. Sangkay bakan diwata na rongo ya o kontulo mundun. Oi. Jengkan. Arto bitan lo tu. When we like that, It's like really. when we like that, Turera at the back. Iya. You see Nah, by na ni puno to mikino do bunaw. Iya. Yeah. Orto na mata ni puno tu. Iya. Orto na do wal mo do na mata ni puno. Yeah. One of them. Iya. One of them. Yeah. One is one binoculars. And to see and hear the preacher coming from the upward. Oi, no Bunga. camera. Ayaw saranga. Ayaw saranga. That's a look. Iya. Stacy London. Ano ba naka? So from there, the other fellow, no, the biggest one in our place, in our home, Oi. in our village. You know what? Yeah. The Tukiri money, the money box, Yeah. on the nutrition. Yeah. The Tukiri money, The human safety deposit. the money safe deposit. You know what? Deposit slip. When they put deposit slip to the church, Iya. they bring their motorbike. Dia dapat tumbali. Yeah. They use the motorbike because it's very far up there. Iya. Very far, babu. Ini nasara. Is it double? If they tambal, you know what? Iya. Till now, they're still walking. Yeah. So in between, Iya. there's one service station there. When we ride the motorbike, we stop there, Yeah. empty engine, Iya. we fulfill. Then I jauh again, Iwala, Upar. Go along do like Oke. Saja. from there. Another one was waiting. Iya. No answer from and you Jangan pernah bertemu ya. and the third one, Yeah. and you. What about the church in the village? No, I'm not talking about the church. Oi. You know what? Yeah. My father is a fish keeper. Oi. Nangonin tahu. Iya. Oi, Oh, fish keeper. next one boy, next boy. My father is a fish keeper. Last night, Boleh ku yan ra. ngonin tahu ko ya. Iya. Last night, Iya. we went for fishing. Right. You know what? We never go to the sea. We go in the river. Go in Ranu. Iya. One big Come now.
Kamu nangor rapatan mori. One big stem. Dona tolong kau bamba tuango. Right. Are, you know what? Iya. I just come and sit. Iya. When I sit like this, I saw one big head. Iya. Uy. Ha, head of the what? Iya. A big eel. Iya. Don't tamanin dunalib. Right. Are, how come? You know, 6 p.m. we see the head. Iya. 6 p.m. 6 p.m. Yeah. We was waiting. Iya. I told my father. Father told me, we shoot the tail. The Oi. strongest part of him is tail. Right. Now, no nakakuha ng buwina. Right. When we skill the tail, wala ng buwina. Iya. Then, raman malung. Kasi Finish. nakatenta pa yung malolo nanti. Right. Raman malung. Iya. So they was waiting. Past 6 p.m. Iya. The head pass. Iya. Then they wait for the tail. Are 4 a.m. in the morning. Yeah. Then we see the tail pass. Sarang may bigla tiro lirwa. Sarang may bigla tiro lirwa. Eh, boy, may nakina balam. You know what? Nakina lim. Iya. Just like this. Iya. Uy, very small. Eh, very small. Just like this, nga. Yeah. No, that's a no steal. Tulog ka. Eh, bango nakina balam. Ay, bango na nakina balam. Magtagalingan. Mari tahu ka na nga, bango. Yeah. Sangan ko na mabalam ning talingan na. Pinabalik punches. So creamy. We'll eat every bite. Ano na, what? Yawa. Yung sarang na matagal talo to ba? Ha? Di ba yung lusi na matagal yung ba? Iya, dito tumamit balik. Boy! Masa Ano na kasi sa nituranga may butiara o solo monituranga may muri. Ito sa bitang sumay na Zion Shopping Center may tawa plus to na BTFM. tahu Untuk- kurang. Dari ko ang buroto, Iya. may na yan bulan-bulan, buna. Buroto? Iyo, Tahu buroto. biasa serang ako rin. Talo taman ta. Burot may tayo ni. Iyo. Wari burot wala ka chuntan chiki kaya on rekin wai. Uy! No gumono ni may sisiya kike gori. Eh. No gumono na ka may burot. Tama ka ni isa kung Tama ka ni isa. Sa no tell ni man, kasi si to may burot azam. Uy! Iyo kaya ka dongi shota dongi lo no tell ni burto. Kito do tindalo tu gori azam. Saan Saan siya? Azam sambil tala tindalo. Iyo. Wana na nolongan talo sa ka tu kana bi. Behind. Iyo na behind. Uy! Ono china. Iyo. Kwa solibi kwa naelewa na agriculture sona baksauchi. Iyo. Solibi kwa na marama ndo bisi le mundo ndani behind na ndo mwa. Ochi aja. Sa China. Iyo. Ano na kasi ano na may tabi. Di na. Dino mo ni chike kana ndal kana kon sa behind talaga chika. Yan yan bulong-bulay. Gumana lista ni Kami mo. na wani tangi modi ako kami Wani kami tangi chikina na hani may tabi uni. Iya. Kita bendorian na tabay. Wakan dua. Mikir nga ko. Koy. Kondo yan to sa na maraw ni tabi. Oy! Me tininara. Mimbi na nakalak. Batin na na. Hawa ko mimbi na nakalak ha. Na law may ma. Iyo. Oy ra eba mo online taw ni mo usuli na tenin gi. Iyo. Irisin anda yo. Iyo. Eba mo tata ng bangi. Iyo. Siya tata da supermarket. Mimbi dito nga namutangan na suluka. Oy iyo. Iyo. Iro nito sa alam may ninyo na lor nindalo. Iyo. Pekto pa nandalo mo sa vuelta indalo chigurto Richard Iyo. na middleman eh. Iyo. Sa vuelta indalo chimo kaya may ito ni mango redir dir sa ambituan. O ito, Iyo. ito nito may vuelta indalo ni game. Ah. Leo mo nga ngo na ito lang mo na marumbo. Sure may biaw. Iyo. Ni sure may ma vuelta indalo. Ito ang gilis taliman na monichi. Oh, sarot may limited maintenance. Ayan ro, Wishing wishing. na bandir daw, ito tar mo na bandir daw. Iya. Na suwi. Iya. Na bandir daw ma kaya amandar ko na marumbo ma kaya taliman na monichi. Di way boting Ramba wishing feo ko Caroline ni Rosie na ulu happy birthday love Yeah. from a family in Suba dali ng buni especially natukuwanga. Right. PR Bilo Toka, happy 5th birthday feo ko KR na ulu. Ya, Oh, dem Julum. mo sa akin gitu, may satu angkor mo gitu nila matay na. La mandai na melay rongoda. Sino ba naman? Ay, naroon ka ba? Ay, basta chulo mo, nagili Eh ron. kala o mana lay Eh, lagi rongoda. sa tayo na na masada no sikaluto. Siguro tuwar na sir. Eh, pero walang sarbe to kan ro mata mata kan mata maro chulo bula sa mutsu man salika kamura kingo. Kurmundo go. Ya, ubika, galo pula. Engon de Messi. Kalong ata. Bye bye. Bobe.